indege za helicopter za FARDC avuga ko aribo birashe cyangwa se akaba ari abarundi babarashe cyangwa ari wazarendo zabarashe. Mbere yuko ndibugusubize ico kibazo nagira ngo mbanze nkubwire yuko ntabwo turi abanyamurenge ariko iby'abanyamurenge ntituzi iyo aksaho muyikura. Rero ndetse tunabashimira namwe ku mwanya mwiza mwe muduhaye kugira ngo tuvugane nkuko wari ubivuze. Twari tugize iminsi tugabwaho ibitero bituruka Mikenke bishaka kwinjira mu mihana y'abaturage mu ruhande rwa Karingi ndetse n'uruhande rwa Gitavi n'uruhande rwa Gahwera. Iyo ni direction imwe yerekera muri Mikenke, aho twagabweho ibitero ku wa mbere tubisubiza inyuma, tugabwaho ibitero ku wa kabiri tubisubiza inyuma, ku munsi w'ejo ku wa gatatu barasura barongera batugabaho ibitero. Biba ngombwa kuko tugomba gukurikirana umwanzi ko yakomeje ari forcing, no kuvuga ngo hari haje ingabo nyinshi ziturutse Baraka zirimo ingabo z'abarundi, ingabo ndetse za Fdlr P5 zishize hamwe, ingabo z'abazalendo nyinshi bakuye kwibarabara aho mwabibonye cyangwa mu makuru nimwe mu mwarabyumvise. Hari amakamyo menshi yaje aturuka Bujumbura ndetse n'abandi benshi banyuraga mu mazi baturuka Rumonge. Rero izo force zose za concentratinze uruhande rwa Gakenke ruconcentratinga ariho bari deployinga kugira ngo basore bari forcing ku force zabo ziri muri Mikenke. Rero batangiye kugaba ibyo bitero byabaye ngombwa kuko rero tugomba kubasubiza inyuma. Ku munsi w'ejo batugabyeho ibitero mu ijoro, bararaba turasa n'amadrone menshi n'ingabo buca mu gitondo za divasinga rero kugira ngo zinjire mu muhana wa Gahwera. Byabaye ngombwa rero kuko tugomba kubarasa, twabashije kubarasa ku munsi w'ejo tubakura aho bita imbere ya Duhoko yuko niho hari position zacu, tubakura ahantu hafi y'inkambi ahari inkambi z'impunzi zacu zari zarahunze z'abadeplace zabaga mu Mikenke, tubakura hafi y'ikibuga c'indege akaerodrome gahari, tubakura mu nzira imanuka yerekera Gipupu yerekera Mibunda. Uko aho hose hari amaposition no kuvuga ngo buri musozi wose uracukuye, turabazamukana tubakura muri centre ya Mikenke, tubakura kuri antene, turakomeza tubirukankaho nubwo drone zari nisha ariko abana rwose bari barakaye, kugeza ubwo twabarashe tubakura no muri biraro mbiri, dutambutse biraro mbiri, ubwo niho twabashije gupiga igoti. Afanda aravuga ati murekera aho ngaho umwanzi nasubira kongera. Ubu turimo tuvugana Shaddad nukuvuga ngo umwanzi yavyutsa tugabaho ibindi bitero byinshi mu gihe ingabo zacu ubu zihanganye nabo kandi bakomeza kuguma badushotora. Biraba ngombwa ko twinjira no muri Rwisankuku ndetse nibiba ngombwa yuko iyo ni direction ya .0. Umwanzi yakomeje ari forcinga, hariho abamercenaires benshi bari bakoresha amadrone benshi, ariko natwe duhagaze neza kandi umwanzi ko turamutsinda twamukuyeho n'ibikoresho byinshi. Ubu ngubu Mikenke yose turayigenzura yose uko ingana, ukagenda ugatambuka iyo utambutse Mikenke nibwo winjira muri biraro mbiri, na biraro mbiri turayigenzura. Ubu ngubu tukaba tumaze gufata kandi gatopu umwanzi yarimo turasiraho kita kwa Kibwana, naho hamaze ko batombe mu kanya gatoya. Umwanzi karirukanka ariko Mikenke yose iyo yabaye tombe kabisa. Gakenke nayo ntabwo ari Gakenke, ni Gakenke. Mwoyita Gakenke uko mwokoresha ariko ntabwo ari Gakenke yiwanyu, twebwe ni Gakenke. Gakenke igabuyemo ibice iyo hakuno y'uruzi rwitwa Gakenke, hariho bita kwa Rutaganda, hariho bita kuri Sinayi mwabonye bacukuye imyobo berekanye mu mavideo mwabonye bushize. Iyo ni Gakenke yo hakuno. Hakabaho na Gakenke yo hakurya aho bita kuwimiko ifata iri kuri yashine duhora tuvuga ya mitumba yerekera kuri za Mukoko kuri za Nyaruhinga. Iyo niyo hasigaye aduye, ariko ino Gakenke yo hino yose twabashe kuyikuramo aduye kandi niyo yari iri mu mihana ndetse yegereye n'abaturage benshi. Aho twamaze kumusubiza inyuma waduye nta ugihari, ari yo hakurya ari yakirere. Rero intambara ntabwo ari ubwo ruhaniri, rero intambara muri direction ya Mikenke. Ubu naho ngaho niho turimo turwanira kuri uno mwanya. Ramfort izo zaraye ziza ijoro ryose kugeza no muri iki gitondo, ariko nkuko ubizi ntitubatera turabihorera. Ubwo bakomeje kandi bongera kudushotora tukubwiye kuko kera agatopu kamwe bita kwa Kibwana tumaze kukabakuramo, n'ubungu ingabo zacu zirakomeje. Ubwo uko aduye akomeza aturasa niko dukomeza tumusubiza inyuma. Igihe hari cyo nuko akomeje gutakaza kandi akomeje gutakaza byinshi. Rero tukaba twiri mu rugamba, nta detail yose twotanga ubu nyine yizi saha. Icyo twarimo tuvuga ni ku munsi
munsi w'ejo ariko ubu ngubu urugamba rurarimbanije ko turarwana ibindi tuza kubibamenyesha mu mugoroba. Ndatekereza koko sinzi ariko ndibaza koko nta communique officielle ya MRDP twirwaneho yashizeho ivuga yuko yarashe indege za FARDC. Gusa icyo twamenyesha nuko hari indege zabyukiye mu karere kacu ndetse no mu maposition yacu, helicopter zabashije kuzunguruka uruhande rwa Gakenke, uruhande rwa Karinga Ibidegu, Karongi, irazamuka ndetse inyura za Mikenke ikone rigera ahantu bita mu Rurenge, ikomeza izunguruka. Dutekereza kuko bizari zo gushakisha uburyo bwo kugira ngo baturase. Izo ndege zavuye muri Minembwe zerekeza Baraka. Yuko urabizi kuko Baraka nibyo birindiro bya bazariyere nini abarundi bafite, niho bashira ibikoresho byabo, niho bashira ibintu byose bashaka gusaplayinga bizamuka kuri point zero. Rero niho zagiye. Abayirashe ntitubazi, ndibaza kuko nta communique hari officiel. Abayirashe ntitubazi, gusa twebwe icyo dushima tuvuza impundu iyo yararashwe na leta y'u Burundi, iyo babonyine barirashe, iyo zararashwe n'abamercenere, zoba zararashwe n'abazalendo. Hari imitwe myinshi bafite impamvu no kwihenda, si rimwe birasa, si rimwe barasa position zabo. Rero twebwe twaba tudekarara yuko nta munsi twigeze turasa twabagiye kuko nta misile tugira, nta na drone dufite. Nimba tudafite misile ntitugira drone. Niba dushobora kurasa turi mu Minembwe tukarasa indege iri Baraka, ibyo ngibyo ni binyuma yuko yego ngira ngo mwamwumvise Colonel Rugabo nuko nguko abivuga, no umuvugizi wa MRDP twirwaneho. Ngira ngo iki gice reka tube tugisoreja tujye mu kindi gice gisa naho gikomeye. Kugeza ubu ngubu andi makuru wamenya nuko Fdlr yeruriye leta zunze ubumwe za Amerika ko idakozwe ibyo kurambika intwaro hasi. Umutwe wa Fdlr watangaje ko udakozwe ibyo kurambika intwaro ngo keretse wemerewe kujya mu biganiro bya politike byuzuye birimo impande zose. Bikaba byatangajwe mu butumwa buvugwa ko uriya mutwe wageneye abayobozi batandukanye barimo na perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump. Nkuko rero bigaragara muri raporo y'itsinda ry'impuguke za Loni ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Fdlr yavuze ko idateze kurambika intwaro hasi. Hanyuma aya magambo rero ya Fdlr akaba asobanurwa nk'ibivangwa cyangwa se nk'ibyavuzwe n'uyu mutwe ubwawo ku mpamvu zawo ndetse n'icyo uvuga ko urwanira, aho rero wemeza ko ugamije kurinda impunzi z'abahutu ndetse no gusaba inzira ya politike yatuma abo bireba bose baza mu biganiro. Gusa cyakora iyi raporo ikaba igaragaza ko ibi atari imyanzuro ya Loni, ahubwo ari imvugo ndetse n'imyemerere by'uyu mutwe. Iyi raporo kandi ikanavuga ko Fdlr igaragaza ko itazashyira intwaro hasi mu gihe ibyo yita ibibazo bya politike bitarakemuka, ndetse kandi ikemeza ko igomba kuba igice cy'ibiganiro birebana cyangwa se igomba kuba mu gice cy'ibiganiro birebana n'ejo hazaza h'akarere. Fdlr ikaba yanashyizeho ayo mananiza mu gihe kandi amasezerano ya Washington ateganya ko igomba gusenyurwa burundu n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo cyangwa se bw'iki gihugu. Ku bijyanye n'imbaraga z'uyu mutwe, raporo ikaba igaragaza ko Fdlr ubwayo yagiye ivuga imibare itandukanye y'abarwanyi bayo, aho ivuga ko ishobora kuba ifite byibura abarenga 10,000, mu gihe kandi ishami ryayo rya CRAP rivuga ko rishobora kuba rifite ahubwo abarenga 20,000. Ariko Loni hamwe ndetse n'inzego z'ubutasi zitandukanye bakaba basanga umubare nyawo ushobora kuba ahubwo ubarirwa hagati y'35,000 ndetse n'45,000. Benshi muri bo bakaba bari mu mutwe wa Fdlr foka. Bari mu mutwe wa Fdlr foka. Umujyanama wa perezida Donald Trump ku bibazo bya Afrika, Ambassador Burros, akaba aherutse kubwira akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro n'umutekano ko nyuma y'umwaka amasezerano ya Washington asinywe, ubutegetsi bwa Kinshasa bwananiwe gushyira mu bikorwa inshingano zo gusenya Fdlr nk'uko byari byarumvikanweho. Hanyuma ikindi wamenya
nuko kugeza ubu ngubu AFC M23 nkuko twagiye tuguma kubigarukaho hano iteganya gushyiraho leta yayo ubwayo cyangwa se leta yigenga mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi nabyo biri muri ya raporo za Loni cyangwa se muri izi raporo za Loni, aho raporo nshya y'itsinda ry'impuguke ry'umuryango w'abibumbye ku burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igaragaza ko umutwe wa AFC M23 ugifite umugambi wo gushyiraho ubutegetsi bwigenga mu bice igenzura bwise République Fédérale du Congo. Iyi raporo ikaba yarashyikirijwe akanama k'umutekano iyi raporo yashyikirijwe akanama k'umutekano ka Loni, ikaba ivuga ko AFC M23 ikomeje gukurikirana intego za politiki, iza gisirikare ndetse n'iz'ubukungu zirimo kwagura ibice igenzura, kubaka inzego z'ubuyobozi zikora zitagengwa na leta ya Kinshasa, ndetse no gushaka kwemerwa nk'umufatanyabikorwa wa politiki binyuze mu mishyikirano. Hanyuma kandi impuguke za Loni zikaba zivuga ko ngo intego ya mbere y'uyu mutwe ari ugukuraho ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Gusa cyakora raporo yazo ikaba ivuga ko nk'andi mahitamo AFC M23 iteganya gushinga ubutegetsi bwigenga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu burasirazuba bwayo. Iragira iti abayobozi ba AFC M23 bakomeje gusaba ishyirwaho rya République Fdlr kandi beretse igitekerezo cyangwa se baretse igitekerezo bari barigeze gutanga cyo kwinjiza abarwanyi babo muri FARDC, ahubwo basaba ko AFC M23 ariyo yakubaka ikanayobora ingabo z'iyi leta cyangwa z'iyo leta nshya. Impuguke za Loni zikaba zinavuga ko kandi uyu mutwe wanakomeje gukoresha impamvu yo kurinda abatutsi, abanyamurenge ndetse n'abahema ibyo wita ibikorwa byo kubakorera jenoside mu gusobanura impamvu y'ibikorwa bya gisirikare n'ibyo usaba mu biganiro bya politiki. Raporo kandi kabivuga ko nubwo akanama k'umutekano ka Loni kafashe umwanzuro 2773 muri 2025 usaba u Rwanda gukura ingabo zarwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no guhagarika inkunga rushinjwa guha AFC M23, uyu mutwe wakomeje kwagura ibice ugenzura. Nkuko rero iyi raporo kandi nabivuga ivuga ko kuva ibiganiro bya Doha byatangira muri Werurwe 2025 ubuso bugenzurwa na AFC M23 bwiyongereye hejuru ya 35%. Impuguke za Loni kandi zikaba zivuga ko AFC M23 yakomeje gushyira imbere ibikorwa byo kwigarurira utundi duce turi mutwe muri Warikare, Kisangani, Karemi ndetse na Beni, nubwo ibiganiro bya Washington na Doha byari bigamije gushaka umuti wa politike ku ntambara imaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Avuga ko nubwo ibi byose byakomeje kuvugwa, ariko AFC M23 yo yakomeje kwavansa cyangwa se gukomeza ijya imbere mu bindi bice. Mu yandi makuru agezweho, umutwe wa MLDP twirwaneho biciye muri Col.Rugabo umaze gutangaza ko afashe ibikoresho byinshi bya gisirikare by'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta birimo na za drone. Nyuma yuko M23 kuwa gatatu tariki ya mbere Nyakanga yigaruriye uduce twa Mikenke ndetse na Bigarumbiri nkuko twatumaze kubyumva ikuyemo izo ngabo. Rugabo rero mu butumwa amaze kwandika ku rukuta rwe rwa X yavuze ko nyuma yo gufata Mikenke na Bigarumbiri ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa no Burundi zakomeje kugaba ibitero byo kurasa ibirindiro bya twirwaneho biri Mikenke. Ati nyuma yo gufata Mikenke na Bigarumbiri ubutegetsi bwa Kinshasa n'ubwa Gitega bukomeje ubushotoranyi bwo kurasa ibirindiro byacu biri Mikenke. Yakomeje aravuga ko MLDP twirwaneho izakomeza kurinda abaturage, anemeza ko muri iyo mirwano yafashe ibikoresho byinshi bya gisirikare birimo na za drone usibye Mikenke. Kugeza kuri uyu munsi wa kane imirwano ikaba yari kubera mu gace ka Rugitsa nkuko twagiye tubivuga mu biganiro byacu byagiye bibanza, uko twagiye tubibagezaho cyangwa twagiye dukomeza kubigarukaho mu biganiro byacu, yaba ari mu bya mu gitondo ndetse n'ibyagiye bibanza. Kugeza ubu iyo ugiye kureba buryo ki
ibikorwa AFC M23 ikomeje gukora cyane cyane ifatanije na MRDP twirwaneho ku bijyanye n'uru rugamba, birimo birakwereka ko uruhande rwa leta ndetse nabo bafatanije, ubwo ndavuga ingabo z'u Burundi ndetse n'abacancuro. Bumvise ko Col.Rugabo yavuze ko abacancuro cyangwa se abamerceneri, yavuga abamerceneri n'abacancuro abavuga batari bazi ko bafite abamerceneri bangana kuriya cyangwa se bangana kuriya. Ngira ngo mu gitondo muri raporo twabagejejeho buryo ki n'umubare w'abamaze kugwa muri uru rugamba, cyane cyane rwo gufata za biraro mbere no gufata Gakenke ndetse n'ibindi bice bitandukanye byose byagiye byigarurwa cyangwa se maze kwigarurirwa na twirwaneho, ko bagenda babitangaza. Ubona ko bakomeza kugira gute gukubitwa inshuro, cyangwa se ubona ko uru rugamba rwa Mikenke rusa n'uri kugenda runanira FRDC ndetse nabo bafatanije cyangwa se na coalition muri rusange, iri huriro ryose ry'ingabo z'u Burundi, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubona ko rikomeza cyangwa se rikomeza kugenda rigaragaza icyo twakita nk'intege nke, kuko niba bamaze gukubitwa bakamburwa ibice bitandukanye, kukwaka ibi bice birimo za biraro mbiri ndetse n'ibindi bice, ni ukugaragaza cyangwa se ni ugutakaza gukomeye cyane. Ubwo rero reka kandi duhinira ahangaha, dushimire abo twabanye kuri YouTube, dushimire nabo twabanye kuri FM. Ubwo mu kanya gato rwose